Kitabu cha Nyakati Ahiri mlango na mrongo mihaunatao. Manase anatawala Juda. Manase ana miaka 12 wanaanza kutawala. Na yote waloko Yerusalemu kwa muda miaka 505. Manase waenda mai masoni mwa Bwana na akitua maaga wakutukisaga mataifa ambago Bwana wagenga mbele za Israeli. Wajenga lusha watu wazulu wakuabudu Mulungu ambao Hezekia babaye wele wahanonga. Kiza akijenga vijaji cha kombozera sada kama Baali na kitengeza viguzo cha Ashera. Haya mbai akiviabudu na kivumikira vitu vyote vya Mulunguni. Akijenga vijaji cha kombozera sada kaka nyumba ya Bwana ambamo Bwana wele waamba ndeka zinarangu ma Yerusalemu kare na kare. Akijenga vijaji cha kombozera sada kaka vitu vyote vya Mulunguni. Kaiza yumi halamiri ya nyumba ya Bwana. Akiambuza anaye sadaka kuocha kaza rodetera mwana wa Hinomu. Akituhamburuga kiza akaenda uchae na uganga. Wamaloshoru kula kwa asuhiamburuga asaina aganga. Akienda mai manji masunu wa Bwana na akimsukiza Bwana. Akihala chakizukaricho kalawa kisonga akichika monda na nyumba ya Mulungu ambayo Mulungu weri wa mwamba Daudi na mwanae Sulemani kukala. Kaiza nyumba hii na kaiza Yerusalemu ambao ni za chagula kula kwa mbali zote za Israeli ndeka zinarangu hata kare na kare. Sinda hende Israeli mambo zakaheri nze ya nchi nirio hapa kareni. Kala mando zimanyirira na kuenda gose nirigo amuru. Magurishirazo sina malagisi nirigo alagiza fikirira kwa Musa. Ela manasake hende watu wa Juda na watu mareo kalama na isi Yerusalemu. Mahende mai zaidi kukirago mataifa ambago Bwana waganonga mbele za Israeli. Bwana mkanya Manase na atuela kama sikiriwe. Kwa vito Bwana akiare heramu makomandaji sira mfalwe wa Shururi atige. Mamuhala Manase na juma jangoto. Makimufunga na minyororo ya ng'andu na mashindana ya Babeli. Na roho kala tabuni Manase wa mririra Bwana Mulunguwe. Na kizisereza sana mbele za Mulungu akarea kwakwe. Akimvoyena ya Mulungu akimona virari jokalawa za tubu. Na akisikira mavoyoga na kumreha kaheri Yerusalemu kaiza utawaliwe. Ndomana akimanya ukala Bwana akiende Mulungu. Baadaye wajengera ukuta wa nje wa muzi wa Daudi. Kwa mserero wa zuwa Gihoni. Kode teni. Kwenda hata mriango wa mviri wa makumba. Na kudengereka mrima wa Ofeli. Akiunula zulusana wa ukuta na kika makomandaji shika za mizi yosi ya ngome kwa Juda. Akiyusa milunga kijina chokizuka kulakeza nyumba ya Bwana. Na chovi vijajajo sari chokala wa vijenga wa mrima wa nyumba ya Bwana. Na moja Yerusalemu. Na akivisuwa konze ya wa mzi. Akikijenga lusi chokijacho kwa mbozera sadaka Bwana na hodu lusi. Akimboza sadaka za vera na za mvera. Na kialagiza Juda maumi kire Bwana Mulungu wa Israeli. Neza hoa atuemendela kwa mboza sadaka kaiza sehemu za zulu. Ela mangwambo zira Bwana Mulungu wao hakei. Vikara matu mangine ga Manase na vuyore kwa Mulunguwe na gomane noga ni marione na nae kaiza zinara Bwana Mulungu wa Israeli. Ga kaiza matu ga tawale Israeli. Robo yore na jo Mulungu arijo hokera voyore na dhambie yose na kutakala mwaminifu kwa kwake. Na zose mariza jenga sehemu za zulu na kika maashera na kizuka kabla kada tereza. Gandi kwa kaza chocha mautu gaoni. Baima na saa kifa makimzika nyumbani kwake na mwanae Amoni akihala atuhe mtawale. Amoni wera na miaka 200 wakati anaanza kutawala. Na akitawala kwa Yerusalemu kwa muda wa miaka 2. Akienda mai masonu mwa Bwana herarisho henda Manase babaye. Amona vilajira sadaka na kivumikira vizukajo sambajo Manase babaye wera wavitengeza. Ela kazi tereza mbeleza Bwana here Manase babaye. Aricho kalawa zitereza. Amona henda mai zaidi kuliko babaye. Omikima kumpangira njama na makimwalaga mnyumbani mwake. Ela watu wayo insi makialaga usimari wakalama mpangira njama mtawale Amoni. Na makimhendia mwanawe Josia ahali atuhe here mtawale.